Ino terpegah ulama nyo terpegah ulama je. Tak cicak ino ya hai so ya hai. Ya hai perte cuak masa Belanda, perte cuak masa DITI, perte cuak masa PKI yan. Ino kata pegah ulama ino. Ana mu pucak. Ino terpegah ulama nyo terpegah ulama je. Tak cicak ino ya hai so ya hai. Ya hai perte cuak masa Belanda, perte cuak masa DITI, perte cuak masa PKI yan. Ino kata pegah ulama ino. Ana mu pucak. Ya kejut hancur nang Aceh. Yang kejut di Aceh yang bebas segala-gala macam karena ulah para ulama. Rusak rakyat karena rusak pemimpin karena rusak ulama karena hana menerapkan hukum dalam Al-Quran yang kenyo pun jadi. Pudaleh ino teh ulama jahannam ino, bud awaknya memandung. Baik ja pudaleh teh rakyat. Bud awaknya memandung memperteh ulama jahannam di sokongan ke penguasa. Maka je gelagenya, dijak sanjung gede, dijak ba penguasa, dijak ba rumah penguasa, dijak ba pintu penguasanya nawaknya. Ino terpegah tu ulama. Hotel lon mu pep lagi nyu nu pegah tu lon salah. Kanyo. Nah ulama darah Aceh mentong di nang Aceh kon hana kon perte benih syubhat dumnya. Yang benih syubhat yang tu pintu penguasa yang perte darah bui je. Asaya. Menjampu darah asaya nawaknya. Yang lagi biar jini nyo biar jini mana pegah ulama lain bah. Yang mudanya ya haji yang cuak paling lain masa DITI ada biar jini bonengan. Nana depo le urung drone. Ya haji paling raya cuma awayan di biriun. Ya si bonengan. Ino kata pekah ulama anu cuma ino jid ku ulama anu cuma perte anu burung tujuh dum perte anu darah syubhat dum. Ino kan dipegah dro ulama dia mengaku lam dro ulama. Jo tetap beda dengan ulama jemun rata sago geblo dano. Gebi sembangan ke gau. Ulama je no pegepak ma. Anu yatim di medu dro. Yang na pesapat peng bab terkah dum. Infak online yang matema perte minta terkah yang matema haji bi terkah awaknya. Terkah go bi ke go lo. Menyo dasar dari lo bi matema hai bi. Yang perte yang menggade minta terkah yang thot online. You infak peng thot bank BRI. Yang ban kapat di dua long marwah, pat di dua malayalong perte ulama jahannam. Tapegah hanaiman tapegah telah. Hanaiman le awaknya nanda saja awaknya naiman na malay. Hana iman le, iman kali pesat maka le hana le urat malay hana le ke betul. Urat malay ke betul yang awaknya nak. Tak pegah ulama, hana mu pucap ulama. Ulama minta sedekah adum. Menyodit peng tajuk yo mendakwah matema hai tem yang putih tengku dakwah jino. Atau panggung sabakah punyo pu je. Gaduh di mupat kena mupat gede. Fitnah gede, sindir gede. Nyan tengku lawek nyo. Terjadi di muka bumi Aceh. Nyo terjadi di muka bumi Aceh jino tengku mendakwah jai tetap kesindir tegok. Rata sago wajib menyona tengku jino yang mendakwah rata sago kesindir kepulan kesindir ke Aceh nyo kesindir ke Aceh je. Kanyo jai tetap tengku mendakwah lawek nyo. Hana sawa cegah. Hana sabar lagi tengku masalun banyak mengido mentang terdengar dakwah jeroh gede semangat tu terdengar hantang pernah ada dakwah yang sindir ke gop hantang pernah ada dakwah yang pegah ke gop tapi tengku le dame MOU nya lagi pukai madi dungka kami tat tengku pajo harum dungka nang roce put bebere apa perte harkat nganu urip dum perte harkat ngon anak murid dum jai harkat jino dengku. Publo anak yatim berhan yatim tok di pelodro tujuan pu ngon blo muh kinong ngon pegat rumah ngon blo jendela rumah ngon blo pintu rumah nyan kenyang dekat dengku jino bo gereja. Menyedit bi semangan yang lagi siabia bonengan menyedit go bi semangan ci komplain ci dikun titat lagu nabi. Padum dro anak murid begana nyan nabi ajni hana pu diam thau. Hana pu diam thau nya bi ajni nyan na. Inong si Suhaila, inong Kak Suhaila. Yang inong ji si Suhaila anak kecil. Kon hana dri. Ya, anak kecil yang inong tiabia jenis. Awak nak pernah kecintai le sonang na.
Sonang nyo yang ikunyo punan katua lu yang dibirin Cina. Han getem antran kadua ngontu sop bai. Yang ino ngebiar jadi bawai na pernah dia pinang le tu sop. Tapi hai tem si suhaila karena Tuhan. Yang karena Tuhan tu sop. Maka hai tem ada pu mendungkan hana ada pu. Bandung ada punya nawanya na. Puge apa tengku drog. Lon memang urung palih urung bangsa tapi bijeh ke baik ja coba-coba mentong get god bijeh ke ngemperte bijeh ulama jahanam jino apa. Muah cakap ku begah. Apa? Mentong god bijeh ke mentong. Ciu periksa dia ba urung malim dia, ba urung yang taat kepada Allah yuluh dia silsilah habusi jo so. Tau. Yang menyuperti ulama-ulama yang lon serapanya mesone yang taat kepada Allah, ulama waris Nabi yang you kasih, yang you cinta, yang you lindung, yang you sayang. Kon ulama su laknatilah yang dong-dong bak pintu penguasa yang tayak tanjung. Anak apa tayak tanjung ngamperti kafe Syiah laknatilah maka ajaran bermacam-macam tedong di negara Aceh nyo punca but para ulama jahanam tu. Diba iklan ni perti tengku bohak tu. Yang kebut awaknya dum yang pahancur agama Allah. Apakah hati ino hancur tak nang Aceh? Pupuhan hancur nang Aceh no yang pimpin nang Aceh no yang tujuan dikena pahancur agama Islam. Apakah hati ino hancur tak nang Aceh? Ino ulama api yang disokong pemerintah. Apa yang dipegah oleh pemerintah diangguk asal kanang 5 buah bilik, 8 buah bilik, 10 buah bilik ka diangguk. Putai dengku jahanam duman. Putai dengku megadai bak pemerintah tu. Anak sadar urung drone. Ilong merangkapan je, berangkap pujian negeri kelon, ilon lon pegah hatena. Hana pernah lon ba fitnah ba pi kejam lon pegah banyo, lon hujah, lon hina, lon serapa di karena ada betul yang lon pegah. Tak berat hancurkan negeri Aceh. Oh tak pegah. Alah hasil ram tua. Hancur datkan negeri Aceh. Hana lebih kepo le. Tahu yang hancur negeri Aceh yang pu makai, pu ya ke. Pu ke di pegah urang ibu le kafe na bukti lon ibu le kafe tino. Na bukti tapi menyogre awakah nyata na bukti. Na dali lon pegah apa? Ibu pajuh peng bak kafe perti ulama jahanam tino. Menyolon bahpi tinggal nang ro kafe hana ibu le kafe lon ni tino. Menyolon lon kerja baru ibu memang mentong ni ah mentong anak kerja ai di Jepang. Puci kafe tu lam. Nyo ka pegah ke ibu le kafe, ka pegah lon putusat agama, putusat umat Islam nang Aceh. Yang tahu bukti lon putusat umat Islam. Yang tahu bukti cit lon pelemah dia. Alah cedera mutua. Nyo kerja tabe-tabe lon mupep-pep kena sayang pilon kurung drone. Sayang, cinta lon kurung drone. Bapi lon hina ulamanya kan yang lon hinanya ulama jahanam. Kon ulama waris Nabi andai saja ulama waris Nabi lon kawaba kira itino. Nah jelas lon berat. Kon ulama waris Nabi yang lon hina yang protes rapah bui tu dum. Angge mengaku drog ulama. Masa Rasulullah mentang hana gedepui ka nyang siro Rasul. Coba kaplat meja krong lino ka pake jarda mat tungkat pake kacamata selfie lampu koi ma genyan ka ulama ya. Ulama jamun malai cok peto. Ya ulama jamun tat malai ke bak cok peto tat malai ke jak langkawan ulama jino tu panggung de lampam madi. Tak pegah ulama lagi-laginya. Nah ulama mu politik kon hana masa Rasulullah mentong naji politik ngom firun kon hana politik tapi kon lagi politik ulama jahanam jino politik ulama jahanam ino diputuskan umat Islam di negeri Aceh ji sai kapeng dakwah sebagai bagian bagian je dakwah cukup cerong-cerong wote di tiap hadis aci yuti tiga hadis yang sahih yang kena wote draw di ada ulama su dijut dijut kena timang ngatu mukai kena ngatu droi maka hadis-hadis yang saya diti hadis yang jid dikhia sagai nyang kenyan hadis awaknya dipumen ayat Allah dipumen agama Allah nyambut di sagai perti ulama jahanam ino dan tengku kaplat mijak rong dum jino yang nak tahu ada buka Facebook buka online yang kali video live tengku surah kitab yang buat video live top kitab ini top
video live ni jalet kafe bangsa yang kena di nang Roceh, jalet ubena partai yang kena di nang Roceh, yang mandung Bandung partai pelancur agama Islam di nang Roceh. Baik ya surah kita pikir video live na tengku sapa macam you like and subscribe lah. Yang pu bala. Pu bala ka. Alah hai polun. Oh tak pegah. Bukan jid yang menang tribung nasih beri dekat. Yang berjaya ke manfaat, berjaya ke